Mesan ma ukasililia koros na kanyan kor-korona Protestant Hour and Ramot. Lewan boron chawar isle sang muson paraw. Pan ulianti sa pulman kauna kaitian pukon muson Protestant. Melen na isa pulman miniminin muson kanan pompe. O bose sa pulman masen ung kutay Ramot. Amon iban bose masen Ramot. Iban siyangki chumol sakaratan. Wow, o kaping o kauna kot sa macay. Pueki kisakis enes ngakin mau tereson kailai o chay rangot. O kanenen kapaikan ngakin katkiyong manaman chay. Sanga chay liputi o liler may sanga rangot. Chumol wow. An pilpacho pan kubural lapalapan palien tria koros and paywat. Wawunki lapalapan nopis kaporment kan and rasilu mamiya pompe ranwat. Wawunki lapalapan momonso koros. Nan pompe o amanaman the koros na panang korporona. Protestant Hour Ramot, Mesan Kapur Ramot. Sa pulman kauna masin Ramot, magchay bang korona bana. Aban patrosang nan bukan sinisisirlauti sa kriyaw reo. Leltuaw, iban watak magchay masani. Kauno masani yung Ebram. Kukulasang nan sa kumon. Ren kisiyangkan sang di iman semamon. Kowa kola na isapoy may iban kasalayamu. Ibang kiyamu katautok ngatarye. Iban uyala way lapalapeo. Iban kapayay kata o kangatarela. Kalinganala etam wen uyala men kapay. Aban kapayata irailkan makin kapayay kata. Iban karyala raikan makin karya pala. Way koros ay sampa ban peki rayin kapaya raita tuaja ay kapaya kata. Abram sombar isisak limaw. Mosel sang arang nan nintuan kauno katin masani. Lord eriyangata. Apil kare airport sarai o Lord nain priyo. Yang aki kapo koros o latu koros nain kinan aran. Iraileri capiata seilok lang kenan. Niarlen nan kenan. Ibram a kotele sapo laulen wasa sarawin kanin sekam. Lel tuke sarawin mor. Niyang sewo men kenan kan. Mimi na isaw kauno a parong Abram o masaniyo isapot may iban kiyang katutukom kan. Abram ari kawata peisarawiyo wasaw kauno weki katin parong murin mo taululasan wasaw paliyay lel naname ni palmasen kanin petel. Kawatay impalkan nan bungan petel. Nami palkapi o AI nami palmasi. Kabil kawata wasaw pe sarawiyo o kautagyang kauno. Akin kaseusan wasa kaseulang wasa. Wakamagit kola paliye an kayanan. Imet watapan sa kulman kauno masino chay rawat. Kauno an kasin kabeta watapan sa kulman masin. Oralap no ya sa wasapen sa kulmatay pasan kaway termangot inat pa ng tema and si ipatawan kamelele ni pasan kaway ito chay watawat chay may korona emenemen bampil ka pen kaway wayar weki pasan kaway ito emenemen kuchay te sa ulang koros emenemen wat muangi oralap wato pasan kaway termangot
orlapo kachitiki kot kachin pilata sapulme nintabio kauno kachin ya taramas akin kachkiyong atarail nintuan tama kan masani me ato pan wewe tuaca ni masani kachkiyong atencha pinaramas atam emenemen kucain mangi o patrowan ya wewen atwat mukot kachkiyong tuaca liyo ni ansyo me miela arachwal seri koto krakan ni ansyo me emenemen arachwal seri kan kenubuti irakan patrol lang rail atarail kan o wewen atarail kan nintuan tam irakan kapnga kauno boy kauno kun kachkiyong patrol len numoy menowa Noah emenemen kucain mangi maniaso echwal nono papa patrone ngate koe pilmia karga all toto te armas toto me patronan uksarawi me atarail kan wewa parail mia nintuan emenemen kucain sabulman kauno saulang kan mangi o patrowan ran nan kawai terranwat kucain korgapana olemen emenemen kucain korus mangi ete aprang tame emenemen kucain mangi ki aprang ikamelele me kucain wewe ki atu na emen pan patrowan te kosi aprang a kucain wewe ki bon nin acain mangi o patrowan uksarawe kasale kucain iyol menet ngawia Papa kalap and men improver. Pil all minute, yeime piluya semen sabulmen kot aramas posen kors sang aso me Abraham mie leletorangot o bampil patpatola chakopola. Ibro isakeu walau lelisa pilkap katete yung kucain intuan na caipan mangi tercailan kap wewe isi all minutes nan kawai terranwat o oralap no ya kawai terranwat mukot kacin pilata sabulme esan salo kucain nan iracukucuk eu le tuaw en watawatan ranwat nan kawai terranwat ni pan eu kiyang kucain iman patrawanti irasilu ko anuya Puingkat pas kiyang wasang kawai tuat panuya isual sawas ko sawas kapat o ni masa na ramut kayu balik kayu en wasang kawai tuat akasale yung kucay bakot kat kiyang apram inoyu masa ni naninawat me epan kangatarela epan kapayata o sangkors me banuya ban kapaya kita sabulman kota mas kors nani nawat ni mesan nan kawai terranwat kot katkiyongi kosam dieu the conditioneu me ban uya kawai pe o ino makot katkiyang ranot nan kawai palkayu nan irami an kiyang kacay condition makot katkiyang abrang pan moselsan ren nanutaka nan etual wasa nanimo ren seme ren apanene nan we me apatosang ranot mesensen nan kawai ranot nan kawai ranot niya chay mangi Seilok ma pramuya, seilok sang wasato puan patroto koto o lel nan saponino maksay mangi o say patrowan wasa seilok kot lel. Ni seilok kot niya chay pan mangi tuan kauno katun kapayata, kaita kunche ni tamis ni irayakan misalnya nan kawai terrangot ni kota kacun masa na yang patrosang nan mutapel patpatroto len nan rairoi selok rairoi wot ipatroan kamelele open me perere me kot kacuyang ayinin sansal mo kapayata
Onia ba seilok siotun me kot kaper pandikap kawala palwara te Israel kan me kot moite pon seilok o Israel ba yang ilen na sapon kana. Kasale yang kucai rangot menintuan seilok me Abraham uya etuwa cetame uya kot kasin uya Israel serin Israel. Ni Israel seilok na sapten ren sumber paisa Israel ko me iputi o sumber riisak ni Israel seilok ni Israel lel na sapon kanan siotun me kot ni Israel ko kan tan Israel suit kan te ne Israel kan te palwar Israel kan wala nan Israel seilok. Pueki kot kin kacin ni yang sapon maramas mekin kacin pilata oralapo masani kot kacin pilata sapon dan kawui terrangot kot kacin pilata Abraham. Buenuya tapi samen melen orang kotu kan macam sangi ni asal kacin muangi. Karyau naniran kawui terrangot kasalayo kacai yawan Israel naso me Abraham iyas ta menorki ni sangkaw. Ni aso me moselsang wasame puksar wasan kawui tuat masa ni yang kacai sempat isi satu. Rangot nan seilok ni ya sen no men kacai cuman itu sabun men Israel cai maka kat patunan sama Israel pun kap uya seilok betua cuma Abraham ya rangut. Karyau ni rat ni men yang cai na iran kau itu rangut posen na Abraham sabun man kita cuman. Nan Israel asal men kelak cuman kis sabun man rangut. Laga cun moi patron moi te kau no sangkoros na cuman ni uya all kelak men besan nan kau itu rangut. Moiten pun seilok. Moiten pun patrosang wasame patro yer na nung take kan nan sap toyo ni atai mangi me ban seilok sang nan sapon kanan kupurma sang nan sapon Babylon nan woin Babylon patroto kochokoreto woi kan nana kan patroto koto lel ni nan sap ani no makot katkiyo. Poser na sai nan mata-matau tu kupu-kupu na Abraham cuma len rangut na sai ni tuan likailap o kailapan paluwaran na sai long kacai rangut. Sumber isi sapimau ap koporapor posen koros na anegi moselta poin patulesar nan utaka o kia kamele le makauna kan kacin ni yang kasilu enire na imende yang kacai sang nan masih rangut ni aisu me Abraham lel kanan kauno parong kauno sapem pileu kasaleyo ni ino me akacin uyayang nan iracuk-cukeu pacuti itu lel iracuk-cuk silu kot kacin kasalayang sap mawasamet kot masani yang me ban seilok sangan utake lel wasame sapo me esoto wewe ki kot pileu para kot kacin para masa poin kasalayang me iwasau me cuman seilok me kot masani yang me ban seilok to iwasame baleni nan kawai terrangot ni ansung Abraham lel wasau kote pare akat patawan uyata pasakan me sansan nan kawai terrangot uyata pe sarawi pot en merawong kauno po kalangan na kot kauno kot katriyang niya moselsang nan utang siapa rene papa rene nono nan utang imoy sila patut del wasa suocok kapal melel misansan long chay nan kawai terrangot me Abraham sapulman kita tercuman kita nan kawai terrangot tenan re kesilumi men eukiyang chay rangot kot paren o kasalayang me isapo me nanino me masaniyan
Abraham sapeng ne uyata peyu poenuya ameiron kaun kecail ranwat tuan kalangan emenemen kecail ki sabulman kita terboleh gitu Abraham ni lel iti seilago kapeng na uya meiron uya kau tekir wan kasaleta kalangan makut ketuyumi emenemen kecail ranwat wasa magcail kacye patapatye kauna magkatye magcail wasa magcail ban patola sange tekadla sange ansu koros na newe wasa na newe melen momotsu magcail min supplement quote min momotsu pompe cail in eupene uya kapung tuwa cheme sansalan kawai terang Abraham uya meiro kasalapene kapung kaun ikamelele o pushing ranwat menen kawite ranwat quote kachin kawite apra o amendment kachai ranwat ko watapen masin ranwat o autapen sawas pataka ranwat and pileu amendment kachai and pileu to lale nan kupura chai ranwat na sei logon no memi ranwat ya kaperpen no memi re chai ranwat ya mayau memir yamu yo mire ya kapai memir yamu metuacha nan kapai me quote ketkian Abraham maso rango chonko yo nge chaile neupene uya a chail kapu ni a chail pan meiron po chaile uya kupuran kauno nintuan chail uya sapol mesawalan nan seilok rei na Abraham uya nan ansyo rei te ansyo makoyan amendment kacay kauno kackuya amendment kacay nan seila kon niyas en no ranwat kacay muangi ya kaberben niyas amendment kacay sa kulman tumalan ko ranwat oralak no yas awasapen nasin ranwat kawai pen nasin ranwat quote kacin pilata sa kulman nan kawai ranwat quote kacin pilata Abraham pon ya Sapulman into one kawit misalnya kucai ran. O amendment kucai ran what kucai buya sapulman kuot pilpilka. Kucai soto pilpilka ni saman momo kaiteken kupuran kuot aku kucai den. Kuot makasin pilata amendment kucai. Ewe opene nan program and Protestant Hour ramo pan kairala ejual Patriang wasang kawai itu orang lepas rangut pilih kaproyang orang lepas memasang quote kecil pilih sabun kauno an kecil kapai atas sabun orang lepas rangut tu percaya kapai pe an tirai nama percaya sabun sebulan korus nukan iu pun kor-korong sabun Protestant Hour memasang kapor rangut sang rangut patrola kapai wat an patrola kecil nama percaya Amen.